У параўнанні з прошлым годам ёсць вялікі крок наперад, правда? Дорогие, зараз готуется другі гурт, будзе город Менск выступаць, гурт Лаудан запрашаем на гэтую сцену. Прывітанне ўсім. Зараз для вас выступіць гурт Лауданс. Мы з Мінску приехали до вас. Так, ведаеце, што хацеў адразу сказаць, пра што нашыя песні, можа, ну, хтосьці чуў, хтосьці не чуў, так? Але першая песня, з якой мы пачнём, і ўвогуле хочацца трымаць такую планку, пра тое, што вось чалавек, ён створаны па вобразу і падабенству Божаму, так? Па вобразу і падабенству, заўважце, творцы. І адпаведна, што чалавек таксама з'яўляецца творцам. Згодны са мной? Чалавек можа тварыць? Вось думаў часта і размаўляў з рознымі людзьмі, кажуць, што тыпу, не, ну вось ты музыка, вось ты там стварыў песню, так? А я потым пачаў думаць аб гэтым значна глыбей і больш і зразумеў тое, што не. Напрыклад, чалавек, музыка, так, музыка стварыў песню, так, ён творца. Скульптар стварыў статую, таксама творца. Чалавек за станком на заводзе, ён стварыў нейкую важную дэталь, без якой немагчыма сучаснаму чалавецтву існаваць, так? Згодны са мной, што ён таксама творца? Хто яшчэ з'яўляецца творцам? Ці будзе творцам той, хто стварае ў офісе важныя нейкія дакументы? Эканоміка і так нарушыцца, так. Важных дакументаў трэба ўмець ствараць таксама. Вось, і на гэтым пачатку дазвольце пажадаць вам гэтай веры і ўпэўненасці у тое, што вы з'яўляецеся творцамі вашых лёсаў і што ад чалавека залежыць, якім будзе ягонае заўтра. Маю камень, хочу ими согреться. Не тело потребует тепла, а сердце хочу на каменях приготовать гарбату. Але колькі іскраў патрэбна сабраць за якую плату. Маю толькі час, запалю свой агней і ў дарогу хутчэй, хай ягоны прамень дагранецца вачэй. Запалю свой агней і ў дарогу хутчэй, хай ягоны прамень дагранецца вачэй. Покоранные Богом белины, капли проминал под кромками час поголины. Выпробование дасть отказ плоскоты. Теперь отворяются сухие каменью насыщенные плоды. Где застаются ряды, запалю свой огней и в дорогу худшей, хай ягоны промень догранется вачей. Запалю свой огней и в дорогу худшей, хай ягоны промень догранется вачей. Творца назаўжды, нічога не дадаць і не адняць.
память. Ён подзяліўся здольнасцямі сваімі. І я магу, і можаш ты, і можам мы, могуць все ствараць. Запалю свой агнень і ў дарогу хутчэй, хай ягоны прамень так кранецца вачэй. Запалю свой агнень і ў дарогу хутчэй, хай ягоны прамень так кранецца вачэй. Верць на палову, як гавораць міру, так не ўзыдзе зерне жывой. Сапраўднай веры ўзрасці не можа дрэва, дасягнуць вышыняў, калі яго трымае палова корня ў глебе. Я веру ў Хрыста, у тое, што Бог всё можа перамяніць у жыцці, тое, што змены прыйдуць да нас тады, калі моцна веры. Склавши руки, думать, что все будет само собой прыйдзе аднойчы светлым цудам. Верыць на палову значыць не змагацца без праў за древле вера, а дзеянь не ажывіць, дзеянь не ажывіць. Я веру ў Хрыста, тое, што Бог всё можа перамяніць у жыцці, тое, што змены прыйдуць да нас тады, калі моцна верыць. Стане магчыма не спасылацца на тое, што абставіны навокал спрыяюць майму поспеху. Усё залежыць будзе ад таго, якая вера на палову ці на ўсю. Я паверыў Богу. Стане магчыма не спасылацца на тое, што абставіны навокал спрыяюць майму поспеху. Усё залежыць будзе ад таго, якая вера на палову ці на ўсю. Я паверыў Богу. Я веру в Христа, тое, што Бог всё можа перамяніць у жыцці, тое, што змены прыйдуць да нас тады, калі моцна верыць. Я веру в Христа, тое, што Бог можа перамяніць жыццё, тое, што змены прыйдуць да нас тады, калі моцна верыць. Вы лічыце, што Бог можа перамяніць ваше жыццё? Рукі ўгару! Верыць на палову, як гавораць веру, так не ўзыдзе зерне жывой. Сапраўднай веры ўзрасці не можа дрэва, дасягнуць вышыняў, калі яго трымае палова корня ў глебе. Я веру в Христа, тое, што Бог всё можа перамяніць у жыцці, тое, што змены прыйдуць да нас тады, калі моцна верыць. Я веру в Христа, тое, што Бог всё можа перамяніць у жыцці, тое, што змены прыйдуць да нас тады, калі моцна верыць.
Спочатку не хотели поверить, оказали меж собою, что любовь их замоцная, необсяжная, як листья. Спочатку не хотели поверить, оказали меж собою, что любовь их замоцная, необсяжная, як листья, за высоко, за близко, а за тым все неправда. Так бывает с усими, а за тым все неправда. Так бывает с усими. Без перших без перших без перших без перших Як ваш настрой? Давайте все разом. Так, те, что сидят в телевизоре, так само не лянуйтесь, поднимайте руки ваши. Молодцы, класс. Я бачу, что у Барановича гаражная атмосфера, так? Давайте будемо знати, що завсюди Божі очі не бачать нас, і не бачать наше серце, бачать нас повсюди. Згодні со мною? Не спиняємося? Не губляй з виду високого глядача, хто вирішає справи чоловіка. Куди не йдеш, що не робиш, тем летися родня. Наглядаюсь над тобой,
скромно, не зважать на смуток, на наше падение, то так сповнится Божая воля, а там, что ей заугодно. Як статься чистым, не пройшовши на спокуси без веры и надеи на Иисуса. Бо не место знищає грехи, а покора. Вы же пилигримы, зробите Хвалю. Хваля! Руки вгору просто. Хваля, еще раз. Хваля! Еще раз. Хваля! Не губляй з виду висока гледача, хто вирашає справи чоловіка, куди не йдеш, що не робиш, втім ритися родня, наглядають над тобою Божі очі. Той, хто здолів занести криш на самую високую гору, да поможе долі над дорогом вся, по ней идут подман, нічого не видать повсюду, серебряний туман. Кожная пилинка в їм співає цілий гімн, і воздирать зразу не узнать життя у їм. Той, хто здолів занести криш на самую високую гору, да поможе, 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 поможе. Колесо спея в облака прольется на землю и будет стукать кроплями у кожную семью. Закрый, сховай свой парасон, не статься как сухим. Бог може без воды, что стил узрасти. Той, кто здолел занести крыш на самую высокую гору, да поможе, 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 поможе. Видите, христианская музыка на сегодняшний день знаходится, белорусская христианская музыка, принамсі, знаходится на таким подъеме. Але видите, ці буде надалей узрастать, ці буде подниматься, залежить от вас, залежить от нас, от христианских музыков, залежить от усіх. И видите, что нам тут самое важное, что нам тут потребно? Нам потребно одинство. Як ви лічите, потрібно нам одинство? Потрібно нам підтримувати один одного. Ви нас, ми вас, музики різних гуртов повинні підтримувати, бути солідарними один з другими, так?
будем? О, так славно. Будем мы солидарны, эти не? Поехали. Будуть пригожі, білі і чисті, єдино бо ж нам потрібний я ним. Не так же то не докранешься, шкода запсовать чистиню. Одинство, нам потрібно одинство. Разом. Одинство, нам потрібно одинство. Я потребую твоей чистини, как отнесися от своего болота. Не бойся свою руку протягнуть, это тебе не пошкодить. А может, коли приглядишься, не так усё глупо во мне. Одинство, нам потребно одинство. Разом. Одинство, нам потребно одинство. Чистым, гэтага недастаткова. Калі выходзіш на сваёй дарозе, ўсё, што непрывычна боку. Калі адварочваешся ад таго, хто ідзе не тваім шляхам. Все жывуць сваёй праўдай, і ў канцы кожны прыйдзе да сваіх варот. Што убачыць за імі вароты праўды толькі адны. Адзінства, нам потрібно одинство. Разом все. Одинство, нам потрібно одинство. Еще раз. Одинство, нам потрібно одинство. Одинство, нам потрібно одинство. Зараз мы заиграем песню, яку ми недавно записали, и вы сможете найти на наших социальных сетках, ВКонтакте, Фейсбуку. Ну, Фейсбуку нет, нема музыки. «Молюсь за тебе, Беларусь». Ведаете її? Помолимся разом за Беларусь. А може помолимся не только за Беларусь? Пропоную вам, ведаете, який варіант? Читайте, ви не ведаю, католик па ці не, але там часто пишуть, як забивають християн, як страдають, пакутують християне в різних країнах світу, так? Давайте, як эта песня наша, яку ми зараз разом виконаємо, буде як така молитва у знак солідарності за тих, кому горщено. Окей? Разом. Хай прийде до тебе Божие слово, хай сиде на тебе. Молодцы. Божая радость войди в наше сердце. На Бога любовь и доброта, Христова любовь.
слово хай сидит на тебе. Божая радость войди в наше сердце. Да Бога любовь и доброта, Христова любовь, хай придет до тебе. Божие слово хай сидит на тебе. Божая радость войди в наше сердце. Да Бога любовь и доброта, Христова любовь. Дякую, велике. На этом буде все. Дякую гурту Лауданс за пригожий спів, за гэту молитву.